Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Hurmatly YouTube көрүүчүлөр, бүгүн 2 may 2021 жыл Сокулук мал базарында тооктор, канаттуулар жака келдик. Почем? Кыргызмы? 70 сом. Канча айлыктар бар? Не деген порода бул? Простой? Tamam, korozlar ekan. 70 so'm deb. Tovuqlar qanchadan? Bunga tovuq var. 800 dek. Qachon? Qanchadan cho'jalar? 250. Qancha jash bor? Oylik. 2 oylik, ha? Домашний, обычный bular, ha? Обычный cho'jalar 250 so'm. 2 oylik ekan. Домашнийlar. Ha, tovuqlar qancha ekan? 750. Qancha ekan bramalar? 1300 so'm. Türmeye var ekan braman. Az jumurtqa kirganda bular, ha? Qorozi qancha? Qoroz 1,5 ming so'm brama. Домашнилер шуна тоvuqlar 800. Qimmatlab turadi tovuqlar, ha? Jem qimmat deydi. Qancha so'ratasiz aja? Tovuqlarga 800 dan. Qanchadan bo'ladi bu barini alsak misol? Qanchadan bo'ladi? 600 danmi? 600 dan bo'ladi? 700'den optan özünüzler aldınız da. Ha. Yaxşı. O Dakan kimdiki ekan? Dakan meniki. Qancha so'ratasiz? 2000. Yaxshi, ona uyindiklarcha uyindik. Uyindiklar 1,5 mingdan deydi. Arasında 2 uyindik bor ekan. Vayka, assalomu alaykum. Optom cho'jalari qanchadan bular? 220. Qancha oylik bular? 70 kun. 70 kun. 2 oylik ekan. 220. Bular da o'shunda, ya? Bularning parodasi обычный, домашний cho'jalar da? Обычный брама aralash, polu brama aralash. Polu brama aralash, обычный. Deydi. Ой, приятного. Что просим? 250 deydi маларга. Bular 200. В чем разница? Что за порода? Доминант черный, московский черный deydi. Вот это тоже такой, да? Да, это чисто отдельно московский черный. Московский черный. Это что стоит? 250. Bular qancha? 200. Япошка qancha? Не только машина, еще этот привез, да? Япошка. Праворульный. Assalomu alaykum. Yaxshisiz-mi? Qanchadan so'rayapsiz bular? Brama var. 1,5 ming. Buna домашний ғой деп сары? Al домашний 750. 750. Ular 1,5 Qora, светной. Колумбийский деп қойды. Мына светі колумбийский екен, а? Бұлар қара. Жақсы, мына кімдікі екен? Қаншадан соратасыз бұлар? 350. Бұлар қанша айлықтар? 3,5 айлық. 350'den. Обычный домашнилер, а бұлар? Разнобой. Разнобой. Брама var, галашейка var. Соңғасы қанша соратасыз бұларға? Комментарийimдарыңда жалғатқан бір жаққа жіберіп отырсыз. Ya. 5700. Qancha cho'jasiz men bular? 15 cho'jasi, ha? 5700. Yengil. Jumurtqalarda var mı, yo'q mu? Jumurtqalari 150 dan ne otap yaptı. Bularda
Bu bir cumalıktır. Bir cuma. 350. Indik çezeleri. Bularça. Tavuk bular. Sutuşni 35 lira. Жалла отқымыз бияқтелі. Қанжыран сұрап отасыз? Қанжы базар шығам да? 35 суточный. 35-тен дейді, суточный чөзелер. 130 стаканчик. Қанжыран екен бұл? Индік. 2000 ден, а? Үшеу тең білі? 2 ден, а? 2000 ден дейді, қарағыңыздар. Қорозшы, қороз. 400. Қороз арзан екен. Қанша сұрап ба? Алдыңыз ба? Қанша oldu? 2000 ga çocuk 9 balapanı menen. 19. 19 balapanı menen 2000 so'm bir tovuq. Indiktin cöjölörü. Qanchadan var? Qancha kunlik? Сколько емес? 5 дней. 5 дней. А что стоит? Что просим? 250. 250'den 5 günlük çözülür. Indiktin cöjölörü. Яйцо есть, нет? Yumurtası жоғын индиктің. Cöjölör çıkıp. Bular qancha? 100 сом. Bular 100 so'm. Ördük. Ördök, broilerный. Broilerli ördöktür 100 so'mdan. Dakanlar kimdiki? Подвети işi de 2000'den sonra attır. Dakanları. Karağınızlar 2000 so'mdan. Qancha sıra otasın? 2000 сом. 2000 so'm? Vietnamga sotka. Вьетнамка соtka. 2000 Vietnamga любой. sotka. 2000 so'm deydimi? Karağınızlar. Вьетнам, домой. Сколько месяцев лет как? Год. Cüce. Bir yaşlar çözülür eken mi? Gol. Aranızlar. Qancha narsa otasızlar? 150 somlar. Qancha kunlik? 1,5 aylıkta. 1,5 ay. Jaydar toqta. Обычный домашний ekan bu ara. 1,5 aylıklar 150 so'm. Bularcha? Bular 2 aylıklar 300 somlar. Jaydar. Jaydari 2 aylıklar 300 so'm. Yaxshi. Qo'yinlardağı var bular. Qo'yinlar qanchadan? 4 aylıklar 500 somlar. 4 aylıklar 500 so'm. Qo'yinlar. Şimdi qara. Yarasa oldu. Sen al. Bedeneler, bedene. Qancha genecha? 150. 150. Это вот бройлерная. Вот это техасцы. Это черная. Черная английская. Крапинка. Это фараон. 150. 150. 150. А я не знаю. Яйцо дает, не дает? Мальчики поют. Мальчик, сразу видно, а? Яйца дает, не дает? Дают. Сейчас яйца дают, сейчас я принесу. Яйца у нас по 6 сомов. Номер скажите. Телефон номер. Да. 0. Зачем? 0553 0553 138 138 001. 001. Вот. Это, ну видите, она на 450 грамм 450 грамм выходит. Телефон номер неверно сказал уже. 0553 138 001. 138 001 553. Бедена. Это 135. Так, мына жақтан тоқ. Дакан тоқтарды көргөзөйүн. О, кимдики экен бул? За что отдал, бля? Вот этот черный лис есть? Он забрал его. Вот этот. Канча экен бул? 2000. Жо, орот абы. Жоз, коймол. Пеки? Сиздики беке? Тақсыр. Ээси жок. Ээси. Буларды 3 атасызбы? 3000 сом. Канча экен индик? 2,5 2000. Жакшы. Тақсыр канча болду бул козу?
шықпай қойды ғой. Цицарка. Цицарка өлі қанша? 1000-ден. Жұмыртқаларша? Нен жұмыртқасы? Ендік қаншадан бұлар? 150. Цицаркалар 1000-ден, а? Ал жұмыртқа бере қандай бұлар? Жұмыртқа бере тау қандай? Баштайды. Жақында баштайды, базар аламы деген кіні. Цицарка 1000-ден дейді ме, қараңыздар. Индюктің жұмыртқасы 100 сомнан. Қанша екен дакан? 2000 сом. Индюкта шына индюк. 1200 erkeği, burgatçıları 600-700. Ördöktör de var. Жаңа индюкча. Индюк 2000. Индюк 2000. Жақсы. 2500-ден индюк. Ассалаумағалейкум. Қанша тұрасыз? 1,5-дан? 1,5-ден индюктар. Не арзан сізде? Жауаптың ба? Арзанға сізде? Мына 1,5 сом. Промой Деканбайдан сұрап атасына. 1,5-дан индюктар. Бар жерде 2000, яқта 1,5. Ассалаумағалейкум. Қанша сұрап атасыз? 2,5 мың. Қанша байка бұл? Цыплята? Почем? По 200. Суточный? Или недельный? Bir жұмалықтар 200 сомнан екен мұна. Шыл тоқ қорозын чөжелері. 10.000 сом дейді. Достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса лайк басып, комментарий қалтырып кетіңіздер, сұраулар болса. Видео каналға қатталғанды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштасамын. Көріп тұрыңыздар.